Wasya wa Muimi. Ni muvya mondo musese nondo akwenda na usese kilungu cha Wasya wa Muimi. Niso kilungu kile cha Uimi kitongo che kwa kubunde ni masiki badhokanyo na Uimi Wasya ndo siki badhokanyo. Neta Steven Mwema akalivu ni kana twende na kwema. Yue natia waima watermelon na we say the watermelon si mito kila bandu vyo. Iyo melon yo kaya mwa kila bandu Iyo ze expectations ya kwa yuni siwa kasi ya bounce inondo. Melon yu ya flood yu na ite mondo mondani. Nungwa na melon ya kwa ni sawa ninze opio. Lakini nenga silingi nyanya. Nyanya kwa kilo? Nyanya kwa kilo. Na yula weka uchunguzi online wana mawambe siana. So, actually mundu lao emite melon yipinda yu. Aindi total loss. Nundu melon kinu chambe yu ya tuika ni silingi nyanya. Kinu chambe nogia na tatanili. Na tatanili. Nisu ni kilo ngilile. That is 16k only. Tani umo might ki. Si, kwa silingi zana nini, tani 8k. So, na tatu 16k, melon hizi ogielenge ofala hivi ye mondani kabisa. Weza kweza neno mbeu ndi kuweka. Na yuko ndo kwa nesi ando ya melon hizi ya nyamuze pio, sukali muthi. Kwanza melon hizi alafu na bandite sukari F1. Na hizi mbeu zini ambeza mbingi. So kendo chambe. Wabandite kiasi chana ta chambe. Na bandite 1 kg. Kilo kima. Whether kiumata? No, though it 63. 63k. Wese de onambesi la kwata sina mbeu peke yake. Ya tonge mbeu. Okay. So melon hizi okaya fala hivi ya mondani. Kino chambe witha andote ya mondo kukua nondo nimbe kapetuka. Okay. Na ya petuka itha itateka. Eitho kito kwi sacrifice onenga ndala maindo. Indo ta ndala marono nenga ngulo wembo ibaigi ndo getha wembi na ndamu kita isa sendo iso. So nyeweza kwitha yunye nyanye na the lounye. We melon yakwa ni ambalo cha bio. Na yikela cha tumia utakwatwa ni depression. Ndi kwetha na ngo mbumu kanene cho mundu aye male with na shock absorbers kana. Yukindu chambe yu. Challenge lo face ya ba kilimon. Ukaizwane ya monota mondo. No kasiki ya manani ndo ima. Ngunje niki. Nundu kindu chambe uka invest mbeza sio ndika dala kilimon. Mugulima no sava for 3 months. Ateke ndo kemo buko. Ethi akoza loni andawa. Ethi akoza loni ya mauta. Awezi mauta mayonza wa. Ibidi auzo obiyesitwa. Yani kweza kila kindu cho there was it alone. Namba the time yukindu yichoka cha choma ni Wasya. Na niwe sa kukopika bandu ketha mundu yini wambe ofanikiwa. Actually, yini pongo wetete. Mbete po. Yu melon uko na ni bounce cha yu. Mama kana alika online asisa sendo ila na isa terms sa pilipili yo. Unida sendo ilito nombo kelanja. No kana panda actually ndi ambia pilipili yo na ningiro tenda nikamuneto wa bricken. Green. Niye no nikite. Ya nengatenda na nengatenda ya managu. Chicha. Sindo taizu. Ovanda yuma kese ya. Ino kana meweza kweza ni mombose ya. Nemo nenga free training. Weza kweza une nambe ya ona weza kweza nambe yo nama na space ni ya transplanting. Ono na top dressing ondo eko thi. Na maana sinzi yako ono eko katika nursery bed. Weza kweza nina iva kilimo. Ino kana pika weza kweza yambe actually na bandite pa yu. Yambe mo kama mbose ya. Mana kweza kweza ni mombose ya. So weza kweza yuni namme ya kukila yu. Weza kweza onebinda ino wakita ngambo ngamia thoko weza kweza no nyengwe thoko ma. Okay. Ino kanambe ya weza kweza yuni na ka backup kidogo. Weza kweza ino sandu ndio no amuno. Na actually yukindu kila kitu mire ndabanda sindu isu. Mondo withia ni wa kienyeji. Ini modern farm yo. For now, ini modern farm yo. I'm the lead farmer yo. So no kajima nenga tendisi yu wakati to wa kiangazi with anda menenjo banda nondo kindu chuki nidi kibukingi ikibukuti pia machine langu tumia yo ndisa kukona kibuba amo nondo ndina mbaida ni stable kweza no ningoza machine angilita 30 ba 40 nondo wa challenge la ni visit imbea siya kwa mingi delele kilimo ndio kupita. So lakini ndo na kwasa ndisa kwasa kilimo tiki thuku nondo. Wakwata daily bread by the in life by the amino kwa daily bread. Na no other wina ka saving kidogo za kweza machine ya thuka no so by the.
ningi wizi mawela maiko mambeza cia ukakwata mbeza cio save ni zi matheli no ina connection so ni survive au by the way tulike ba kwa pilipili yo pilipili yo umeambia kibuyoni pilipili yo wabuya kibuyoni ni kalanga ti ndo mwena sindu iyo ingi pilipili yo wabuya kibuyoni wami no buya S2EP na wabuya S2EP ni kalanga nondo sindu ingi tekya 2 to 3 days si aina umela ila mochini uko kileja ketha ninyikiwikite ondo utikunika nondo wa mochini kendo chukithikira ni chao ni chaimba metoke so pilipili yo nienda 7 days to 8 days up to 10 days that is a week plus yeki buyoni kana mbe wipi anara pilipili yo ithana tobelo tu atwa manyanya so ni zuni kalanga muno na ye kalanga muno uyu kwiso myokileja wele tekukilya ina 10 days ni kana wise kwithia oza kunona ni umelango panini na hiyo umelo uyu baada ya like ni wale to mekona katalwa ikibuyone umelo pepe mawala mathina mamethina ngasibu kibuyone nondo yu owo akindu chambe yu wao red spider meida yendo kunondo ya mbe yao yambe yao ipo na ya yuka always actually yuka ikakunza tomato na ya kunza tomato yombe noona yekalo reddish naweza kwithia yukindo chambe always no kenda ya mina kwanangikia kibuyoni nduka kone masago mo transplant eka nayo buyengi na peke ndo kingi kitonga methine buke buyoni pia trips na ni wenda kuna kataloka dredging nondo wa oni affect wa mono nini ni dia ni ka kindu kita wilt mono kuma mana kana ya kwaronika yumbe oni wenda kuna dredging uka dredge buke buyoni ku dredge ni wikada ku dredge ni ndawe si the hata koni video witha ya kwikada yani ithi ya ni apa undi ibo uketha beka mdudu ke bundi ukeza kwitha ni wa prevent na tene nondo ya affect ya metoke ondo wona ya umano kaindo ndi yumbe ni ya boba na ni oma yo izine west na yo ni mindomba ni mikwata kwanza katika momela ya affect ya wanimba niyo imba ila ya affect ya o mono ita pod remedial ula mututu siasa ama tuko na mena yuzu kindo chambe ni affect ya mba isu ni affect ya o na pio mba ingi sia iko moni sia kwekunzo matu lakini yuzu pod remedial na weno down medial ya kwekate so na pe blight oni kwatanga we blight mono kula kumya matu iwona yo mya matu withi yao ya kundi siane sa nondo niwesi itunda ikwatila leumatoni so wona yo mya matu yakwata ni blight kana pod kindo chambe pod remedial kurecover weka ida late kurecover bethe abena thina nondo pod remedial wona yalika ikuwa na red spider ikuwa na emwe kwanza yulikila mana ni usiwa pod remedial ida imbinge you all challenge la tv ya chuchu now white flies nisioka white flies is kaunika ndo kaini nondo kwa nondo kona ndawa ibaya insecticide yellow minga lakini ona kindu chetwa pod remedial alikaone kana blight izi ni affect ya mono no to transplant it na pindana to transplant you one ikalanga ke buyoni mono ndo ele ikala 1 month tase ele ikala 6 weeks ya late suma tanda to ele kala 6 weeks nikanoka transplant nduka mepetu jebu ona yela nini nondo ka top root kethe akana machua nduka petu jebu nondo ilo akakwakeka sawa thio banda bani usikathi kwekunza so kendo chuchambose oketina either ya mbobo ba kana yume nondo ni wa metila mwi top root ila nathi mono no munda tusoba sera thio transplant munda wao yumbaro ni wenete eno mbaro ino all space in ya either 30 to 60 nondo nwese ni kazangaba 30 to 60 you 60 either ano utani aba katikati 60 ni space in aba nini 30 whether ni space in aba ya mumo kudhiolonge mutumo kudhiolonge na 60 ni mustali kudhiolonge nika naweze kwithia la ye chameso unokora takake namba umya sakas yula ye chameso uyu oizinde thio pepanya isila yekia muni ithi aipe panya ku katikati withia kwi matuma yellow that is isu ni blight isu na etha na mato ya ma yellow kindo chambe ndisia nundu
tu flower li latu ikikite bunde malala megekite bunde maisieto ni munde mayo kwata ni kasani ka mayo kwata suwe la enough imagune kwa bukindo chambe either I can disable eze can disable kanini ote nundu siaite enu katona kwitha kabwandolo no akwatia katona za kabwandolo nondo kabwikito ni munde bweze kwitha kayo kwata katula kalake ano you Jesu wana ya thunga nundi that no sianeza na waise tu DAP so not to amundani pe fertilizer to wiki you to amundani transplanting ni lazima utumie DAP that ni DAP ni la fertilizer black la black izi that ni lazima utumie okay na pe ingi ukwesa wiki ya fertilizer you after you wake ya DAP uka oya ku after 2 weeks utop dress na CN what drop dress na CN ila kwa nikenda ise the mukamba na Muimi no kwelewa ila tu kwase ku top dress tu that you ku top dress uka ogekise ka fertilizer kangi ota DAP nduka oka banda na DAP te ya ku transplant te obanda you ka oka tonne ka DAP ku fertilizer ola mwe uka thi utonne to geleti na CN uka tonne ya geleti na yolo uka kubuya no ikia no imiunda te menene yu miunda te menene tu sia tuma za tu 2 inch 12 pa etinane 2 centimeters ukekesya pundu kekesya etinane yika intervene na etina no yume nondo ne kobebya yimiunda te menene yimonda to monene undu so thi utone to ndumenenji to kadigitete kwikesya number 3 mwekesya kiboke the ready nokule wamba kwikesya nikendo ngite kana ngite sekanda wekesya yukindu cha mbeyu witonea wamba otonea nika nongithie na ndwikesya ela the best way ya kunini fertilizer ozi uyu yaketha wikitekesya ambo ngithia na kibuja ukite namba kuthela ndoka wikesya fertilizer wako nono ndwizombea we cho ka swepe wawe yula weki aba yeti nane ndwekesya uko swepe wawe nono ndwitonete yuenda kwamba ngithia nikanoke kwikesya nikwitha wikya monda monene na pe fertilizer ngi kwesa kwikia yumbaada ya buyu oyithia na process ndasa yumbaada ya buyu ka after 2 weeks izwa weki fertilizer uzumwe uzwa CN uka kuna ndawa yela flowering increase na yuko na ndawa yela ndo tiaka sticker ile andu ingi matumia sticker takwasya ne yakusia wakati wa mbua ikathambuye ndawa lakini sticker ni teve ya cia mumea u ndawa cio thukume elike itune yuka wese kwitha neo ka through elike mumea ni elike kila bandu yo andu ingi masia sticker ni yakusia mbua tona ase ingi titono kuna ndawa na nguyuka kuthiwa ta cia ndawa cio ni yathambua ticiokelela ti kuna ndawa ingi yuku nite sticker ndawa cio ithi apa yundu ineka kindu cha mbere na inatha windawa cio bate undu ina thambua itha itetheesie mumea ucio pio ku ndawa yela ndu tia sticker no kuna ndawa yela wikala like wona nini yune yambe ya kumya tumatunda ite nondo uko na yambe kumya tumatunda uka ukeke fertilizer ngiti wita 1717 yithi ya ne ya kumaundi katunda kuyuko na kya twitunda tuzi out 27 disable ne katunda kabwa au kaze kwitha kaine la maundi ton tao kaze kwitha ila ne katheke kapwa u yi 1717 zino kai kamaundi tunda tondo ona ile ngondo ile kumeka umayilia lenge yuondo ile kuitha yumete o ikumayilia na yukindu kingi kindu fertilizer hizo ile ane ya kumaundi tunda NPK yule 17 na ini increase ya ela ni increase ya ela bado na ni volume bado yetunda nina neba yetunda so in other way ondo ona ate ko nambo katika zeti ko na volume ya matu yiti kunite ta kuna ndawa yela ida ikuite volume yetunda na ela yongeleke izira ikuite tunda ela 1717 ifertilizer zungitoka akwekia after ta kuna ndawa yela witha ni akumaundi yetunda ye ikokethe disable zikwitha ni umana la shape yetunda ondo itunda ile kwitha ile kindu kingi ni ongelela ila yuguma bubuyu yakuyuka yona ona watwa utono twa like 2 times 3 times kana ye ndukathia sara uka okekea 1717 awibula nyanga CN kindu jikrimini kwitha king green ila yongeleke itunda ya gwine nebe yuka watu katatu oni mutulo tono ya monopio ibinda nada
ono yo na mwaka mwima weso bya pandu beke wo oyenenga sindu singota bya yo ngwatwe matu atatu eka 17 piga dawa ya dawa yela izundu katie 17 dawa yela 17 mix ya CN niki kindu cyo kenda nitrogen CN ida na nitrogen yula weki ya CN kindu cha mbe nete nitrogen nete green ya kindu chu na yete ni green ya kindu chu na yela na yone yongeleka letunda na ne 27 ni sana yumundu yekulya hii yesa wa transplant isa usia itina bindana wa transplant after 2 weeks ela weki ya CN ili ayenela na wesa kutukotwe ko harvest itina bindana yini bongwetete yela inela weki ya 17 wiki wakatatu ili ana tutunda tayo tati within 2 weeks nede anelo twao itaba within 2 weeks nede anelo twao tasi omai iki omai nondo ina wiki tatu another 2 weeks izu ni maina chuma kemwe iki amoyo mwana nisu wethe awambe yakwa pesa sawa na nika natumine miaka 5 yokite we yona lavandeni wa wimi wako miaka 5 yokite nenda kwitha ndio kulya we akwa mondo ona kwa ndia sana kwa nine kiondo ndienda kwitha yani ndona kwitha ndothi kwande kwa bantu nele kwitha ndimenenji mali zakwa ni muvya muno ndo na ito ni watethia mukamba ni watethia Muimi muno ni muvya muno na indi ititu boya bo wasi ukwenda obika miaka 5 hivi kaona tavikete we sitha no bikie na ndoto sia kusitime. Amen. Ni muvya muno. Thank you too. Aya. Munda museisi yake kilungu cha Wasya wa Muimi ni vamu tongo TV ngwato ni mukamba ni thitu tongo ite kutanithia kusomethia na kumanithia nita wa Steven Mwema tona na chumwa chukite tumekendo kiki bathukanio twithiane. Wasya wa Muimi.